тоҷикистон кишвари сайёҳӣ мебошад ва 93% онро кӯҳҳои сарбафалак кашида ташкил медиҳад. бо мақсади ҷалби роҳбаладони ҷавон ба соҳаи сайёҳӣ дар пойгоҳи сайёҳии Артуш ки воқеъ дар шаҳри Панҷакент аст, мактаби сайёҳӣ ташкил карда шуд. мактаби сайёҳӣ лоиҳаи ташкилоти ибтидо буда ба омӯзонидани тамоми малакаҳои сайёҳии кӯҳӣ, роҳбалад, роҳнамо, тарзҳои кори меҳмонхонаҳо барои роҳбаладони ҷавон равона карда шудааст. дар ин мактаб 21 нафар ҷавонони аз синни 17 то 30 сола аз 4 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. аз 14 то 19 июли соли 2021 дар пойгоҳи мо мактаби сайёҳӣ баргузор гардида истодааст ки аз тарафи ташкилоти ибтидо ин ташкил карда шудааст ва ҳамаи ҷавонони болоякатмандро ки мехоҳанд дар соҳаи сайёҳӣ як мутахассис бошанд ва оянда дар ин соҳа кор ва фаъолият баранд, бо иштироки онҳо дар ин ҷо мактаби сайёҳӣ гузашта истодааст ки устодон ва кормандони ин соҳа ба онҳо дарс мегӯянд ва аз тамоми нозикиҳои ин ихтисос ба онҳо бисёр кушоду равшан суҳбат менамоянд ва онҳо ҳамчунин дар муддати ин 4-5 рӯз имконият доранд ки аз кӯҳҳои зебо дидан намоянд ва дар худ ҳисси ватандорӣ ва ҳисси сайёҳат карданро дар худ эҳсос намоянд. шумораи ками роҳбаладон ва таҷрибаи нокифоии онҳо ба рушди соҳаи сайёҳӣ таъсири манфӣ мерасонад. барои ҳалли ин мушкилот лоиҳаи мактаби сайёҳӣ ба роҳбаладони ҷавон дар такмили ихтисос, баланд бардоштани сифат ва бехатарии сайёҳӣ дар Тоҷикистон кӯмак мерасонад. мактаби сайёҳӣ 4 рӯз давом кард ва тибқи он 2 рӯзи аввалаш ҷиҳатҳои назариявии мактаб, яъне сайёҳ кист ва сайёҳӣ чист, умуман дар бораи соҳаи сайёҳӣ маълумоти муфассал ба ҷавонон пешниҳод карда шуд аз ҷониби тренерон ва инчунин рӯзи сеюми мактаб бошад. мо тасмим гирифтем ки ҳамроҳи ҷавонон ба кӯли Чуқурак равем ва инчунин дигар кӯлҳое ки дар ҳамин минтақаи Артуч ҷойгир аст ба онҳо рафта дидан намудем ва ба ҷавонон дар ҳамон ҷо ҳам дар амалия фаҳмондем ки чӣ тавр бояд ёрии аввалӣ ба сайёҳ додан мумкин аст. Масалан дар бораи ҳамин чизҳо маълумот додем. бояд зикр намуд ки ҳамаи ҷавононе ки дар мактаб иштирок карданд фаъолона дар машғулиятҳо иштирок намуданд ва мо боварӣ комил дорем ки ҷавонони мазкур барои пешбурди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон саҳми арзандаи хешро мегузоранд. дар 4 рӯзи дарсӣ 2 рӯзи аввалро ба дарсҳои назариявӣ ва 2 рӯзи боқимондаро ба дарсҳои амалиявӣ бахшиданд. иштирокчиёни ин мактаб аввалан ба қоидаҳои бехатарӣ шинос гашта, баъдан расонидани ёрии аввалии тиббиро омӯхтанд. роҳбаладони ҷавон аз пойгоҳи Артуш то кӯли Чуқурак зиёда аз 2400 метр роҳро тай намуда, баъдан ба кӯли Зиёрат ва кӯли Калон раҳсипор шуданд. дар умум роҳбаладон зиёда аз 17000 метр роҳро тай намуданд. вақте ки мо омадем таклиф шудем ба ин мактаби сайёҳӣ чун тренер, бисёр хурсанд шудам, барои ин ки дар вақти ҳамин омадани меҳмонҳои хориҷӣ мо азият мекашем аз тарафи набудани роҳбалад ва ин иқдоми неки инҳо барои мо писанд омад. 4 рӯз вақте ки дарси ҳамин роҳбаладия гузарондем, аз сайёҳ дар бораи сайёҳ гап задем, дар бораи проблемаҳои онҳо гап задем бо бачаҳо. бачаҳо бисёр хурсанд шуданд, диданд ки чӣ хел роҳбалад шудан кори нағз аст, кори хуб аст ва боз ман худам гуфтанӣ ҳастам ки дар ин тренингҳо духтаракҳоям иштирок карданд. ин бисёр хурсандиовар ки духтаракҳоям метавонанд чунман роҳбалад шаванд, набояд тарсанд. бисёр хурсандам. таҷрибаи кори мо нишон дод ки роҳбаладоне ки дар ин ҷо 21 нафар вобаста шуда буданд бар мо чун шунаванда, аз натиҷаи кори нишон дод ки ҳамаи он роҳбаладоне ки ба мо вобаста буданд аз ӯҳдаи кор баромаданд. яъне гарчанде ки ин аввалин сайёҳати онҳо буд, аввалин хатсайри, ман гуфта метавонам ки мушкиле ки буд, чун максималӣ, яъне баландии максималии мо 3300 метрро дар бар мегирифт, инро به یک مشکلی زیاد از اثر گذراندند و چون بلندی اولین آنها بود. من فکر میکنم که در آینده در فتح قله‌های بلندتر و عقبه‌های بلندتری که از این هستند در کوهسارهای تاجیکستان، البته شنوندگانی که امروز کورس ما را گذاشتند البته از عهده آنها نیز برآمده میتوانند. иштирокчиёни мактаби сайёҳӣ аз 4 манотиқи кишвар аз ҷумла Панҷакент، Айни, Кӯҳистони Масҷоҳ ва Шаҳристон сарҷам омаданд.
از گفته آنها برمیآید که با آنها مکتب سیاحی بسیار پسند آمده به غیر از گرفتن درس‌های نظریوی و عملی باز بین خود رابطه دوستی پیدا نمودند. من نازنین اسمتچو از ناحیه شهرستان با استراحتگاه ارتوج با لایحه مکتب سیاحی از طرف تشکیلات ابتدا آمدیم که من فکر میکنم بهترین لایحه و بهترین تشکیلات بود، چون همه ما از کوهستان هستیم، مردم کوهستان و کوهستان هستیم، اما تا همین دور به یگان شخص کوهستان منظرهای زیبای خود را نشان داده نمیتوانستیم. ما در یک محیط تنگ زندگی میکردیم، اما وقتی این مکتب به ما چرا آموزان، ما میتوانیم که همه آن منظره هایی که تاجیکستان ما دارد، تاجیکستان بهشت‌آسای ما دارد، ما میتوانیم که به خارجی ها نشان داده توانیم. من شهرزاده جبرائیل کریم از ناحیه عینه آمدم و در موضع توریستی ارتوج طول 4 روز می شود که از طرف تشکیلات ابتدا ما از همه ناحیه های گرد و اطراف ولایت سوق جمع شدیم و طول 4 روز می شود که در اینجا ما ترینینگ های وابسته به ساحه سیاحی توریسم گذشته ایستادیم و همه آن علم های نظریه‌ای که ما طول 2 روز اول گرفتیم در روز سوم عملا آن را در کوه با یاری استادان و راهبلدان اجرا کردیم. در مکتب سیاحی به غیر از درس‌های عملی و نظریوی باز مشغولیت‌های اوید به رسانیدن یاری اولیه طبی هنگام سیاحت، نظام و گیگینی خوراک گذرانیده شد. اشتراکچیان مکتب سیاحی اینچنین طرز درست استفاده سامانه‌های سیاحی را آموختند. باید قید کرد این اولین مکتب سیاحی می باشد که جوانان را به راهبلدی آماده می کند. در آخرین روز درسی اشتراکچیان را با سرتیفیکات و تحفه ها قدردانی کردند.